Putin ula day ban job tang hapo news ngi. Ia katma persya ia kari Ukraine nrai menta. Ula peniap wat ia shibun ki mensim jong ki nong Rusyahi. Presiden kari Amerika Donald Trump uloong baka jingyasun hapdeng presiden ka Russia Vladimir Putin bat presiden jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky kalak lalong ka jingkhang lat ka bakraw ban penkutno. Ia katay katma hakaba ulakam ba ulajan penyasuk ya ka jingyete kular yasuk arbanay mansua. Ngala perkat bangilayate ka jingyasun jong ki arngut kinong yalam kalong kababun rukom kabalong ka jingkhang lat ban penyasuk yaki bat omdon jingkli ay syapang kata. Henry ngala perkat bangilayate arbanay mansua. Mano ba perkat bangla thawiya ka jingsuk ha ka thain Middle East bat ngamla ban penlong yaki arngut ki rangba ban ya syong thaj Henry ngatharai bangin sayo yaki ong utrom ha ka jingyalang ha balrum dina habashim ya ka jingkentho ya Putin utrom uloong ba unong yalam chung ka Russia uday ban job ya ka thma Ukraine tang hapo ka shitiyo Henry menta la penrung ya syakasnem ka basau jongga. Presiden ka US uloong ru baka jingyakan at kabalas lemha kala pensniw ya ka durjong Putin dakabong kamsim la penlong ya baun paubha. Bat kabangi kwa na presiden Putin kalong ban sangeno iya kani. Sangeno ban peniap ya kinong Ukraine. Bat sangeno namar peniap shibun ya kinong Rusyahi. Sa shisin kamlong ya ban yo ibha. Utrom ula kamru baka India kala pentikna. Ya bakan sangeno ban thit ya ka umpnyang jong ka Russia nre. Lada ka India kam thit umpnyang ka pensuk shibun. Ka India kala pentikna yang hakapor ke balengkot. Bakin thit umpnyang syu na Russia. Batkin salit thit biang ya ka umpnyang na Russia. Tatanda hadin balakut katma uloong biang. Akatayo baladeb utrom uloong baka Washington bat ki perlok jongkan NATO. Ki penjur ya ka jing penbor ban penkono ya katma hai Ukraine. Hadin ka jinglet sya Putin kamsim lala satya ban penurlong ya ka jing sange tma. Hooj ngidang penjur ya ka jing penbor ong utrom haka Oval Office hakapor baya kendu ya presiden jongka Finland Alexander Stubb habalakli da unong thok khobor jongka AFP lada penjur ya ki jing persyang nak benta ka jing yate kular baro ngindon rengkat bat kanato kalong ka benta ka bakraw ula banrap. Presiden ka US haka tiyo baladap hadin baulaya kendu ya presiden Zelensky ulong baka Ukraine talak ban job yang ya baro ki jaka jongka naka Russia batwat banyat sa jingairu daka jingkersan jongka European Union kadon haka kerdan ban yakhun bat ban job yang ya baro kawai ka Ukraine laong utrom haka rensan jongka Truth Social.